आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहानबद मरुवैब पाव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अनिसुब टांकक ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की महोबा हौदोक्लगनी मणिपुर कोविड-19 नाबदगी फरकपगी सांगसाद 38.3 यौरे लोकसभा ngasi 163 सुब ओइना संविधान सेमदोकनबगी बिल खन्नरगनी अमसुंग लेबाक असिदा यामना सिंथानिंगाई ओइना माई पाकपा मदा कोविड-19 की वैक्सीन डोज कोटी 58 हेना काप ngamkhrai सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही 93 की मथक की मियोय सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना काप की कैंपेन लेबाक सिनबा थुंगमद चथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन से कापथोकनबा मदी अतै मियोय सिंग वैक्सीन कापदसु मतंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीब लेरिबना मियामना सेक्शनबा वाटपगी थवोंगसिंग टोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माई मिट अमदी खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड के मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदी मतेंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य के हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 180034538118 नि हौजिक मपुंगैबा पाउ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अनिसुब टांकक उज्ज्वला 2.0 ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा उत्तर प्रदेश की महोबा हौदोक्लगनी प्रधानमंत्री ngasi नुमित युंग मतुंग पुंखाई सत्प मतमदा एलपीजी कनेक्शन यंथोक्तुना थोरमद हौदोक्कनी थोरमदुदा प्रधानमंत्री उज्ज्वला की कानब फंगदबा मियोयसिंग वरी सानगनी मसुंग लेबाक असिगी मियामदा वा nganggani उज्ज्वला 2.0 की मखादा स्कीम असिगी अहानब टांकक कौनसिन ngamhodaba सेंथोक इरै लेजिदबा इमुंग कोटी अमदा एलपीजी की कनेक्शन पीगनी सेल अमत्ता डिपॉजिट तौदना लेमना एलपीजी कनेक्शन पीबगा लोइनना उज्ज्वला 2.0 असिना अहानब रिफिल अमसुंग हॉट फ्लैट स्टॉप सु कानब फंगदुरे मियोयसिंगदा लेमना पीगनी मखोगी मिंग चनबदसु से सांग सुबगी थबक हेक याव मखै हंथना तौगनी उज्ज्वला 2.0 दा माइग्रेंट सिंगना मखोगी रेशन कार्ड नत्रग लाइफंगी प्रमाण ओइगदबा से पिसिनबगी तंगाई फदब लेररोय मसाना इमुंग मनुंग अमसुंग लाइफंगी मतंगदा पीरिब वारोल अदुना यागनी उज्ज्वला 2.0 असिना मिपुम खुदिमक एलपीजी सिजनहनबा हाइबा प्रधानमंत्री की मंगलानदु मंगफाउनहनबदा मतेंग ओइरगनी ngasi की थोरमदुदा केंद्र की पेट्रोलियम अमसुंग नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अमसुंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यावगनी मणिपुर कोविड-19 नाबदगी फरकपगी सांगसादा 38.3 यौरे हौकिबा पुंग 13 मी 415 नाब फदुना डिस्चार्ज तौकी हौजिक फाउबदा लाइचित असिदगी पुन्ना नाब फकिब मसिंग 33,119 सुरे राज्य सरकार के सेरोल अमना हाई हौकिबा पुंग 13 नौना मियोय 138 पॉजिटिव ओइरकी मसि थारगा हौजिक फाउबदा पुन्ना पॉजिटिव ओयो मसिंग 1,04,438 सुरे एक्टिव केस 3,803 लेरी हौकिबा पुंग 13 मी 3 सिखिबदगी हौजिक फाउबदा लाइचित असिदगी सिखिबा अपुन मसिंग 1,738 यौरे मरग असिदा मणिपुर कोविड-19 वैक्सीन कापगी थबक कन्न सथरी ngarang numidang waram फाउबदा पुन्ना कोविड वैक्सीन डोज 1,39,730 कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानब डोज 1,13,9,532 मसुंग अनिसुब डोज की 2,9,5,730 यावरी अमरोमदा राज्य सिख रिम्स अमसुंग जेनिम्स यावना तोंगान तोंगान हॉस्पिटल सिंगदा कोविड की अनाब लैनब फमुंग 1,912 हांगदुना लेरी मसिगी मनुंगदा आईसीयू की फमुंग 53 यावरी नागालैंड हौकी पुंग 13 नौना मी 38 कोविड-19 पॉजिटिव ओरकी मी हुमफुना नाव फकी ngarang राज्य सिदा लाइचित असिदगी मी अमतर सिखिदे हौजिक फाउबदा नागालैंड की ओइना पुन्ना पॉजिटिव ओयो मसिंग 19,790 सुरे नाव फकीबना 19,993 यौरे एक्टिव केस 1,933 लेरी लाइचित असिदा सिखिबना 9
humputra mathoi sure Nagaland dangarang phawuda mi lakh taret lising marputra ni thoi chanipan humputra ni thoi da covid vaccine kap kre tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Lok Sabha ngasi Sama kuntare lak suba oina sangbidan samdok no bill khanaragani rajya sung union territory singna makhoi masagi obviously list samna nabag sakti amuk hanna pinaba hairiba bill asi ngarang sabar puthokhi bani bill adu putholaduna social justice mantri Dr. Birendra Kumar na hai aina si chanhanna ba birodina panba rajya singi mukhyamantri singna su dabi tawduna lakpani birodi dol kyana su bill asi pastor pada sagatna ba warep laure Congress lusingba Adhir Ranjan Chowdhury na hai birodina bill asi sagatli mahak na hai obviously kangbuna khongjing sangsilakpadagi sarkar na bill asi puthorakpani ngasi Lok Sabha da National Commission for Homeopathy Amendment Bill listing ni kunmathoi masung National Commission for Indian System of Medicine Amendment Bill listing ni kunmathoi khanegani lebasi COVID-19 laisat lakpadagi orekle phima masung masiga mari lena wafum kayasu ngasi sabada khanaraba yai Rajya Sabha ngasi General Insurance Business Nationalization Amendment Bill listing ni kunmathoi masung Appropriation Bill listing ni kunmathoi khananaba thamli Law singu gi samisa sing masung masi ko hanana pambai sing haibasida atenba khananenaba amasung ngasi sabha gi list yauri BJP na ngasi amasung hayeng sabada masa soidana karaknaba dolasigi Lok Sabha masung Rajya Sabha gi MP sing da whip jari kre amaromda Rajya Sabha na samlupna khanaraba matungda Taxation Laws Amendment Bill listing ni kunmathoi Lok Sabha da hantharakle Lebak asida yamna singtha ningai oina mai pakpa mada COVID-19 gi vaccine dose koti yankhai mathoi hena kapangam kre ngarang nom khakta da vaccine dose lak nifumapan hena kapki Rajya manga Madhya Pradesh Gujarat Rajasthan Maharashtra masung Uttar Pradesh da sahi tarani pandagi nifumari fawgi manungda laiba miyosingda COVID-19 vaccine dose koti amahena kapkre Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Jharkhand, Kerala, Telangana, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Uttarakhand amasung West Bengal da sahi tarani pandagi nifumari fawda laiba miyoi lak tara henbada COVID vaccine gi ahanba dose kapkre Bharat na ning tamlakpa humputra manga suba kumon ga mari lenena jatiya sina azadi ga amrit mahotsav pangthokli mahotsav asigi sarkama oina Indian Railways na lebaga sigi khangatlaba railway station humputra manga handloom amasung khadi gi polom singi temporary exhibition cum sell stone sing hangdokadori stall sing ase atma nirbhar bharat ki khudam ama oiragani Akashvani gi pawmin hai lebasida yong pm asung khadi gi potok sing yonba hengat hanana ba railways na khadi and bills industries commission mansung national amadi state handloom development corporation singa khusam narga stall singa si hangdokadabani stall singa si august taramari dagi hangba hogani Tokyo Olympics ta medal fanglaba bharat ke sanaroi sing ngarang numidang New Delhi da pangthopu thormo mada sarkar na harawte amna okre sana gi medal fanglaba Nira Chopra lupa gi medal fanglaba Ravi Kumar Dahiya masung sangjing medal fanglaba Bajrang Punia amadi Lablina Borgohen yauna Tokyo Olympics ta sarukyar ba Bharat contingent ki member kaya ngarang halakhi makhoi bu Indira Gandhi International Airport ta makhoi gi imung manung masung makhoi bu sagat pasingna okhi Sarkar na sinba okpagi thoramadu da sports mantri Anurag Thakur Ain mantri Kiran Rijiju masung senior official singna medal fanglaba sing adubu taram oktuna ikai khumnabu utkhi Pradhan Mantri Narendra Modi na hayeng nungthil pungmari makhai da video conferencing i khuthang da Confederation of Indian Industries CII gi sahi gi mifam da wangangani mifam adu gi timdi India at 75 atma nirbhar bharat ki damak sarkar galal itikka punna thawak tominaba haibusini loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknana ba face mask uppa phut taruk lapna leiba khut samadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngakna satpinaba amuhanna ningsingjari aroibada maroi pau amuhanna Pradhan Mantri Ujwala Yojana gi ani shubhat tangkak ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi na Uttar Pradesh ki mahobat tahudok lagani Manipur da COVID-19 na nawade ki farpagi sangsa da marfutra mathoi 10.3 ahum yaure Lok Sabha na ngasi samak kuntare lak subo oina sangbidan samdok na bagi bil khanaragani amashung leba asida yamna singthani ngai oina mai pak pamada COVID-19 gi vaccine dose ko ti yankai mathoi hena kapangam kre pauloi jari